Action. Aduh, gali. Puasa lu ya. Parah lu. Ya. Namanya juga kagak sahur gua nih. Lapar. Manusiawi lah kalau kayak gitu mah. Bang, pesen nasi satu. Cut. Bang, orang Enggak. Muka lu kagak kelihatan, kepotong segini. Berarti di sini aja. Enggak, tetap gua kurang jauh berarti. Nah, gini. Ya. Ntar masih ada ini aja kan. Hah? Pasir Adang gimana? Kan tadi kan gua bilang, pas ini lu jangan ngomong dulu. Oh iya, jangan ngomong dulu. Iya. Berarti Manggil dulu. Di pintu manggil gua. Hai, Pin. Iya, jangan ngomong dulu. Yuk.